Rainbow Mizo Channel kan lo lom theu chawa voin hi April ni som ni le panni ania thir tu le ngai thatu te chibai kan buk theu chau ani tukin khan Iran le US in biak na nei lowin kar ni chunga ta na ceasefire agreement an siam deadline chu apel ta President Donald Trump chuan order te chuakin Iran laka malak na thar han nei zuing halbok Iran chuan Gulf state te tangin anram bei na athengani chuan Gulf ramte oil siam chuana oil production zongjong chu ti boral vek ani donani tin vau khan na anti chuak zuing halbok Benjamin Netanyahu chuan Iran le athui roi helpol chi rang te tukdol turin Israel chu tunang renga achak hunlai halom ngai lo hati Lebanon Hezbollah firfiak polten rocket le drone mangin Israel hanon bei zuing hala Israel sipai ten Hezbollah operative hote targetin airstrike an kalpuing halbok voin hi Israel Independence Day champa voisam sari le pariat na hania Israel Knesset speaker chuan tunang renga Israel superpower level hi asan hunlai ala ngai lo tin thucha asoibok US military ten Strait of Hormuz pumpui azawaya kharvek turin manlatanta amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane US le Iran in biak na nei tura US le Pakistanin manlak na zongjong chu athon ta inkahhai thuthlung to phun tur deadline athen don trap thlengin President Donald Trump chuan in biak na Iran an lo tel ngai theina turin vau khan na tak mai ati chuak chun jom ranga in biak na hi a hlo chamani chuan bom na satak Irana hian asur ka bai seya chutianga tan chuan kanin peitoa sipai te po kalngal mai thei turin anin ralring hleni chung bom tane na Iran ram chung lu chil chu kantana du than tur thaber le thilti tur thaber nin ka hriani tin vau khan na ati chuak zui zela inkahhai atop don trap thlengpoin President Trump chuan Iran hian Inremna an siam du chuan din mun thataka an ding theini tin offer then khat te asoi chuaka Iran hian omjanei tak le ngai tu na zau jok an man angaya din mun ropui position ropui tak nain anram chu ropui taka an siam theini hati The Times of Israel chuan zanlai pel nu jingdar khat arik don trap khan nisom palichunga ta na inkahhai thuthlung deadline lo thlan hun tur chu darkar khat po atling to lawa Inremna thar le in biak na thar om lawa he deadline hi kan thlengani chuan in donalama kirle ngal ani tura ngai ania mase US President Donald Trump chuan signal chi rang ati chuaka US le Israel chuan thupon lok chiang tak an nei lo boka heiwang hian thilkal puidan tur a chiang lo hleni tin media te an boi hlea inkahhai thuthlung to phun tur hi US Eastern Time nizan thole zandar rukle minute som thum vel ania India Time chuan tukin jingdar thumle hachan vevel ani Iran la chuan thar hanron nei hlei theilowa Iran External Affairs Ministry in biak round ni na hian anramayo palaite antir don lawani ti amman pon bak chu thupon zui han nei rilawa hetiang borok kara hian rampanin kara in biak remna thok tu palai Pakistan aboi hlemaya Islamabad pistol ka teltur palaite nemnge chungchanga Iran lamatanga chanamu mal tak nga me kani tin anlapong zela Pakistan Information Minister Atullah Tarar chuan hun reilo te chau aum toa mase thutluk na siam chu thilpoi mo berania apoi mo hleni tin Iran anur vemek boka tichuan minute tampo aum to lo tia khovel media rang ten Iran chuan US in biakna ta na rotna asiam chu anholani ti anon pongta Reuters le The Times of Israel da chuan Washington in nornale vauna policy aban san chuan Iran chuan Pakistana US nena in biakna tel anrem tini ti ansoya Masein petura norluina kara in biakna nei chu anholani ti anpuang bokani hantia US in Strait of Hormuz naval blockade takal puimek chu hli anphuta heiba hian Iran oil phur longlian tak mai fit zarukvel jata sei container ship toska anman chu US sipai te kutatanga ron chuazalen turin Iran chuan anphut bok ani heiba hian Tehran chuan
Washington hian Inremlo nom te chin fel lam an hoi tak lawa ni tin Buaina le har satna thar an chok chuak ani tin an pu bok ani ceasefire deadline athen malok hian Iran foreign minister Abbas Arakchi chuan US in Iran longchol mun te ablok hi in dona thil tiang chia act of war ania an thu tiama ding hetlowin ceasefire agreement an bo chia an du thu samang taka an ruahman Inremna thu thlunga Iran chu in tuluta in peturin na takin minnor lui boka hetiang kara hian Islamabad in biakna hian Tehran chuan telatum lo tin chiang takin Iran in biakna an nol thu aron soinon lea hemin huwa zathi chuan Iran hi nor lui ngai na haum tolowa ato kelumam tiang deuh mai hania US ayo palai te kai hroi tu tur US Vice President J.D. Vance po nimin tlai lampang kha Islamabad apan hun tura ruahman ania Iran lam thu achian hlei theilo wangin athlo chua hun tur ti khotlai hret ania ti chuan Iran in hetianga chiang taka hanron pon hnuai hian The Times of Israel chuan US Vice President J.D. Vance son Iran nena in biakna nei tura Islamabad pan tura ruahman siam chu kansela thul ania White House President Donald Trump kai hroina hnuaya meeting poimo tak mai The Pentagon Chief Pete Hegseth US Secretary of State Marco Rubio tenen meeting poimo tak an nei donani tin an pongzuita hani hetiang hini to ma se US chuan alangai changchun jom zela Iran in protest laya an miman te athen chu social activist te hania meichia pariat kot mai tilhum turin ruahmanna an siam mekani ti media trend khatten hansoya President Donald Trump chuan Iran meichia pariat te ti hlum ani lo na turin Tehran chu angena anti hlotin chuan alom hledonani ti alasoya Iran chu heng meichia pariat te khai hlum tur hian ain buat sai mekani ti ansoya kangen na hi inti hlotlin ngei karinga khongain anchunga harsat na siam saklaula kanin biak na bultran na thatak ani ang tin President Donald Trump chuan tilum lo turin ngen na ati chuaka mase chung te chuan omjia thui tak anei ta chuang lo ani ti chuan hetiang kara hian India taima nizan zanlai pel nuwa khan US envoy to Israel Mike Huckabee chu Iran chungchanga manmo thak taka soiho na nei turin Washington DC lama kokirani ti anron soijui ngala heti lai hian engtin nge US hian malak chunjom dona Israel engtiangin nge chet don ti engma hriat thei alani lawa inkahhai thuthlung to phun tur deadline chu apel to wangin Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan thuchua anron siamta Islamic Republic hian Kantrenom Gulf State tetranga beina kanma chonani chuan Middle East pumpuya oil siam chuana oil production site jongjong chu ti chiat vek antumani tin US le Israel lakatranga lo inven lokna tan vau khanna natak mai hanron ti chuaka Iran chimlam panga Kantrenom ramte leilung le anthil nei reng chu melma ten Iran an beina tana mantirani chuan Middle East oil siam chuana oil production site chu Anchan vek donani ti anhriatangayani tin IRGC Aerospace Force Commander Majid Musavi chuan for news agency kaltlangin thuchua aron siamjui bok mani mase mitam takten anbai seilok lo US satrangin thuthar masaber chu President Donald Trump chuan aron puangta inkahhai thuthlung top nuwa Islamic Republic of Iran beina tur chu ti khotlai ani dona Iran in thutluk na asiam fel theina turin inkahhai hunchung chu posayani thu apuangjui boka Jingdar khatle minute somthum pakwa vela President Donald Trump chuan Truth Sociala ti hianaron post boka Iran sarkar chu thalo takin threndar ania beisailo takin Pakistan rama Field Marshal Asim Munir le Prime Minister Shehbaz Sharif tengen nangin Iran ram hruai tu tele an ayo ten thu anrel ho thainan le thutluk na pakhat unified proposal an siam thainan Iran laka kanthil ti tur baipui thak na chu ti khotlai ri tura min ngen angin ti khotlai ani ri donani hatia ti chuan kan military tenhena blockade kalpui chunjom turin ka hriat tira malak na kongdang jongjong atan po in peirang turin ka hriat tira kongdang athil ti engkima po chenghal thai turin ka hriat tir bokani hatia engti kongkong emoa soiho na han nei theinan le proposal anron submit thai thlengatan ceasefire hun chu kapot sayani hati heti meklai hian Israel kan public broadcaster chuan United States le Iran in kara Inremna alo thlen thei beisai ani meklai in Israel chuan rinhlel na anaya indo na tranle na turatan Washington nen ruahmanna ansiam mekani tin han reporta Iran chu in biakna mason loin hunrei tak chung an dingreng toa thuchi hrang an sai chuak teu to bokani
kaini Israel le American te hi kanin rema in dona chun zom hal turin kanin peitoni tin security official ten ansoyani hantia kan public broadcaster hian ansoi zeldan chuan in dona ti topa inkahhai puanani tran tiratang khan Israel le US chuan in dona chun zom le na tan hian in buat saina hanai tran hal toa Middle East mun ranga fighter jet tele atui phurtu fuel tanker tenen ngleilam panga ground troops tenen exercise lian tham tak kalpui rengani antibok The Times of Israel chuan karmasa US Central Command Chief Admiral Brad Cooperan Israel aron tlotum khan joint plan le target big te siamin chung ta chu pom maloni toa he plan an pom hian Iran rampum puya strike nei le energy infrastructure site telaka beipui thak na po ahuam telani hantia he beipui thak na lowam tur hi Iran laka nuclear program le uranium thitfim na anthomek te bansan andram ti thaina tura norna le karna nazok pekna tana ruahmanna ania mase tuna mai chuan chu kalpui ngal aniri lawani hanti ti chuan tukin daruk le achan vevela The Times of Israel in report an pek dan chuan US President Donald Trump chuan Strait of Hormuz kaltlang long telaka Iranin chia anlak reng thailona turin Strait of Hormuz pumpui kharchun zom vek chu President Trump chuan atumani hantia hei hi Iran laka nataka ngong nei thei ani rualin khovel ramthang tan po ngong na tak nei thei tur ani dona nikhata US dollar makta duai zanga veljat mai anhlo thin chu Trump hian ti top vek atumani ti asoi chuka long tren khattelaka blockade siam chau nilowin Strait of Hormuz pumpui hi longjong te tan khar veka total blockade kalpuya duni ti asoi chukani hanti tuna omjeber chu Iran longchol huna tanga ron chuak nilo mundanga tanga sumdong longkalten Iran nena Strait of Hormuz an kaltlanga wangin chiang deu an choi trau thrina ti chuan chu tianga long ron tlang te chu US chuan alo kaltlang tir thrina mase Iranin he tianga remchang la chia tam tak la Mahmuna tan alo manghi President Trump chuan total blockade kalpuya lodan cha vek aduta hane The Times of Israel chuan Pentagon in tuna anthil kalpui dan chu Iran nena injom na nei long ta chau dan chari ania President Trump ruahmanna hian kalpuya ni chuan oil le gas phur longjong te Strait of Hormuz sa dan cha vek ani to donani hanti Iraq te Kuwait te Gulf state ramthrang ten Persian Gulf atangin oil le gas te hanron thon chuaka Strait of Hormuz si Gulf of Oman le Persian Gulf in kalpona tuipui konga aring reklai tak Iran ramrifula ron kalle Iran thierkar ron kaltlang ania tichuan Arabian Sea ron lutin Indian Ocean hanron paltlang thin ani oil and natural gas phurtu longte veiwa veldan chanchin thar ron puang thin tu container news chuan tukinatang khan Strait of Hormuz chu shutdown tran animeka tuipuya khovel in sumdon ton nain harsat na atoka global shipping crisis athleng mekani anti heti mekla hian US chuan Iran laka kutaron lekleta Iran nena ral thuam siam chona tur lampang chi supply tu mimal le company sompali zat telaka hrek na thar han puangta US Treasury Secretary Scott Bessent chuan Iran sarkar hroi tu ten khovel energy market atanga suman chului theina turin civil mi ta chu missile le drone mangin thlir khan na nei mi alowin an beya chu wangin anlaka harsat na kan siam let sakangaya hrek na tharin atar ket ta jinga thona siam chona lampang thila in kung kaina nei te antela Iran tana ral thuam siam chona tana thilpoimo supply tu te hanni wangin hengmi telaka hian hrek na thar khi puana ni hatia chutiang zonga Iran tana mala chun zom anlo mani chuan chungmi ta chu kan zui zel donani hati voin chama dar ku harik ma deu khan The Times of Israel chuan US Treasury Secretary Scott Bessent chuan Iran laka economic blockade kalpui mek hian Iran chu nasatakin ator tirmeka President chuan Iran Mahmuna lian ber chu dangchat turin Strait of Hormuz sa total blockade takal puitana Iran rural to regime hotetana an lifeline poimo ber chu direct in target tania ti chia tani mekani Khark Island chu Iran oil industry mun pui ber Iran oil export zongjong za som kwa omna mun le anlung phuang tlukangai ania mase total blockade awang hian Khark Island oil storage facility ta chu rang takin akhatanga Iran oil well chatak tak ta chu khar ani donani hati heti rol hian tukin lama khan Reuters le Azerstan report an pek dan chuan oil le gas harsat na lian tak athlen theya wangin President Trump chuan ruahmanna thar siama
US ดานประคัด Jones Act กันติจูนิสมรุกชุงตานอาทัยเชียนิตีอันปวงเฮดาน Jones Act กันติฮีกุมสังขจักวสมเนียเสียมันนียอเมริการำชุงลงจลมุนารอนกัลตูลงเตตาน US ลงเจ้ามันตูรนิตีอันนียโดนัลด์ทรัมป์เฮดานอาทัยเชียดริวังเฮียนโคเวลรำดังลงเต็น US ฟุเอลลำปังจีเตอันกัลตังปุยไทยโดนตาอิรันอินดาวนาวังออยล์ซัพพลายบวยเล่ฟุเอลมันสังโชเมกเตติจิอมนาตานารัวมันอันนียUS Gulf Coast สัตรงารำดังเต็นออยล์เตอันพุรตังไทยโดนวังอินให้เฮียนฮาร์สัตนาเองมจันจูอติจิอมไทยเงยหันไปใส่อันนี้เฮติเมกลายเฮียนอิรันลำปังอันรอนจะชัวกาวินชุนดาร์สอมปนิเวลา Associated Press สินรีพอร์ตตันเป็กดันจวนโอมันตรงมาร์ชักลำปังตุยปุยเมลเตียเมลสอมปังอาเวลาซุมดงลงเลียนตักไม่จูอิรัน Islamic Revolutionary Guard Corps กันบดเต็นอันรอนนายาเฮมินฮูโลกาเฮียน IRGC กันบดตรังเฮียนนัสตะกินอันกับจุยตาลงอาเฮียนเชียดนะอาเทงนัสเลามาเซบรกติเชตัยกางไม่ชวกนัสลุตุกอมลวาลงอันหัดกตูจงเตปอันหิมเวกันี่ฮันติยาเฮทิลแทงจุงจังอาเฮียนอิรัน Supreme National Security Council เนนะอินจอมนันไออิรันมีเดียนูร์นิวส์จวนเฮลงฮี IRGC เต็นวาวขานนะอันเปียมาเซอิรันสิไปเตวาวขานนะอันไงท้าวางินอันหัวสิไลเมปวนินกาอันจุยตานี่ฮันติ United Kingdom Maritime Trade Operations จวนTracking system ตรงฮัลลันดันจวน IRGC กันบดเทียนลงฮีอันรอนนายาวาวขานนะอันเป็นนิปอินอันจมเลจมโลงาอันนิลวะกาจุยงาลนี่อันติยา IRGC เทียนลงเตจินมังอาเบย์อันฮาร์สัลเลียเฮงลงเตฮีเมชินกันวัวเวกันนีย mining operation อันติตุยปุยาบอมกัมรุกนาตันปออันมังทรีนันนี่อันติAnalyst เทรนขัดจวนอินกาไฮหุนชุง US สินอปอดไซฮีเฮบวยนะฮีโคเวลินอัตอร์ไรพาไม่จกโดนันนี่อันติยาอิรันจวนอินเรมนาลำหาหอยลวะปอยคอยนาลำอันตรันชาวเมกาโคเวลออยล์มุนปุยปอยโมเบอร์เบอร์กัลฟสเตทเตดินมุนอาทิเดอร์ทงเลนี่ฮันติบกที่จวนวินจมาดาร์สมเวลาขานอิรันจวนทิลตีดังอันในเลตาอิสราเอลอินเทลเจนซ์เซอร์วิสตานาสปายนาโลทกตูนียอันปูเมดิฟริตจูอิรันจวนอันคายลุมันตีอันปงเลตาIran Judiciary News Mizan Chuan Iran Information poimo tak mai sensitive information engemazat chu Israel Mossad tenhena athonani hantia he thu boy wang hian Iran Supreme Court chuan thiturin achung thu rela dan angin voin hian kaltlang pui fel anita ni hanti Israelin voin hian Independence Day celebration voisam sarile pariat na anman mek lain Iran thui hroi Lebanon Hezbollah firfiak polten inkahhai thuthung bo chiain Lebanon chim lampanga Israel sipayom techu rocket engemazat mangin ankapa helai mun hi Israel sipai ten an control area rap al thalathin area vel ania chanchin kan buat sailai hian sipai nunna chan le hliam anomem ti ro chu hriat thei alani lawa IDF techuan he beina hi annem ngeta Hezbollah ten inkahhai thuthlung bo chiain rocket tam tak mangin Israel sipai te hi hanron baya Mase minute claim tan nuwa IDF techuan hetianga rocket drone ka chhuana mun launch pad le rocket ka chhuana manro chi sang trang te hi han bei zui ngala air strike mangin nasa takin nuai chia tani hanti Israel sipai techuan Hezbollah firfiak pol te hian Lebanon chimlam panga Israel sipai techu an beilawa Israel targetin drone engemoza tanron kap chok boka Mase Israela poyan khoi main heng drone te hi dan cha manani ti IDF techuan an puanga IDF techuan Hezbollah firfiak pol te hian inkahhai thuthung chu trumtam tak anron bo chiata wangin firfiak pol te ronchet chuana thin le anin khorna mun sang te chu targetin strike an nei donani ti an pongzui lea Israel Lebanon inkara Ceasefire agreement chuan omzia hanei tatak tak lowa The Times of Israel in report anpek dan chuan Israel hian beka valley le ache vela te drone strike mangin Hezbollah firfiak polte han beizuita Hezbollah gunmen ho engemazatin nunnan chana voin chanu darni vela khan IDF te chuan Hezbollah firfiak polte hian ceasefire line anon cross awangin Israeli Air Force ten air strike mangin an beizuya helai hmuna hian Hezbollah gunmen pahnin nunna an chana ni hanti voin chanu dar khatle achan vevel khan IDF Chief of Staff Lieutenant General Ayel Zamir Chuan kiltina in baina sang all front ta Israel sipai tachu chaktak le rang taka kirle turin anin peini ti apuanga mun sang inkahhai thuthlung chu bo chiatani vektowa
Israel sipai te hi tu hnunga ma kanom lawani ti kanlan tir angai don ta ni hati Israel Independence Day lomna Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran le Iran atanga chuak firfiak poltelaka nena changtur hian Israel chu tunma zongjong ain achak zo kani hatia United States nen trangkopin khovela sualna chak tak tak te dona konga hian ma kan hroi meka kan chun zom zel donani hati Middle East Bauruak aso san chomeka wangin Israel Prime Minister hian thucha asoina hian Independence Day lomna hian security thilawangin ama kallowin video record chu unplay chuakani hanti Israel Knesset Speaker Amir Ohana chuan kumkalta chungjong khan melma te beina kantoka mase Israel chu nena changturin ading chuak thrina tuna hian Israel chuan kan melma telaka nena changa nuai chimita mintha tumtu te nuai bautur hian tunma zongjong ain superpower levela thaina sang tak nein Israel chu awmani hati hetila hian US sipai te hian Strait of Hormuz lampanga Iran hi anhul nai hleina hriata Voin chanu dar nivel khan The Times of Israel chuan US sipai ten Strait of Hormuz sa Iran cargo ship chu anman leni ti anpuanga US Marine Force ten warning an pek chu he cargo ship hian azom dulo wangin ka anita maselonga hian chiatna lian tham athlenglawa ama Iran long anman nangdeu bok khan INJin ti chiat sak ani wangin tuipuya adinga he thil thlenam hun hi Iran atangin anhai hlea Iran atanga khothlang lampang melriat vel chawani hanti